Krisis ekonomi yang terjadi di Afghanistan saat ini berdampak pada penjualan hewan kurban menjelang perayaan Idul Adha. Masyarakat di sana mengeluh tidak mampu membeli hewan kurban akibat kehilangan pekerjaan. Idul Adha adalah hari libur terpenting dalam kalender Muslim. Pada hari raya ini, umat Muslim biasanya membeli kambing, domba, sapi atau unta dan menyembelihnya setelah mereka melaksanakan sholat Idul Adha. مردم فقر و بیچاره هستن. اگر کاروبار در مردم باشه قیمت فهمیده نمیشه. فکر روز یک نفر روز 500 یا 400 کار کنه فکر روز فهمیده نمیشه. ولی مردم هست در روز 200 و 300 کار میکنه. اما کار نیست. در مال هست که قیمت سر مردم قیمت تمام میشه. هر لحاظ تنها مال نیست. هر نرخی که باشه قیمت است. Daging hewan kurban dibagi di antara keluarga dan teman serta orang yang tidak mampu membayar hewan kurban. Namun, bagi banyak orang Afghanistan, hal ini tampaknya tidak dapat terjangkau karena negara itu mengalami keruntuhan ekonomi yang sangat besar setelah Taliban mengambil alih negara ini pada pertengahan Agustus 2021 lalu. Sebagian besar masyarakat mengeluh tidak mampu membeli ternak karena kebanyakan dari mereka kehilangan pekerjaan. اینجا آمدیم یک گوسفند یا بز و قربانی بگیریم. اینجا آمدیم قیمت‌ها بسیار بلند است. میگه بالاخره قصاب پیدا شده میگه یک 3 تا را گرفت یک تیشه برای ما گرفت. Kesulitan ekonomi juga terlihat di pasar buah kering utama kota. Banyak pembeli berjuang membeli barang-barang untuk perayaan Idul Adha. Sementara itu Taliban menempatkan pos pemeriksaan keamanan tambahan di sekitar Kabul saat orang-orang bersiap untuk Idul Adha.